Pemirsa penglimbakan COVID-19 nasional muali tedun ring tanggal 21 Agustus warsa kali tali kali likur. Tadi sinik bilangan kasus harian kauningin kali talian diri. Lianan punika kuentenan pasien sede kauningin nincap saihang ring rahina sadurung nyane pawohan inucap kantos dasan diri. Asa punika taler wilangan pasien COVID-19 sanekenak taler kauningin nglangkungin kasus anyar kantos petang talian diri. Anuten saking data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawohan kasus COVID-19 kali tali 807 dasa siki diri dados nyane wilangan jangkep pasien kasus langkungan 6 yutan diri. Raris pasien kena kauningin petang tali 700 nanggu kali diri. Selanturnya pasien sede wenten selikur diri. Lianan punika kewentenan pasien COVID-19 sani kantun kerawat langkungan petang dasa talian diri miwah suspek petang tali 100 nanggu 3 dasa kutus diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.